Samlin yang Emily Marim Joko Soyong Mentagasgi ka Arpatrik Ulbiar Arjar Artulai Ula Plight Patna ke ambulans Joko Seng HYC Kran Unit Hakabelon Langru ki Noilam Joko Seng HYC MBC Joko Soyong ki Rangba Shnong Dekat Ru ki Patna No Shnong Joko Tega Thai kini Noilam Joko Seng kile tu berpunyo ya dekat ambulans te hadian kajing ketu bakajing angnu ki Patna manyo ya ka kali kemanket ikinok pang bakui de kujin ka makapor ki Patna kimat ikajing e bat kajing sitam bakajing e bucuki nakali ngabasa men nak ketu ikina punya Joko Seng bagi dia sumar bat ai kajing sekali ke bahok ya ki Patna lembah jang ke ambulans jingdon jong ke ambulans juga HYC Kran Unit kalong kajing mentoy ke wasaitlah abakidon kinong kerpa ipi ya leban taula banyak ket banyak balang tingong ipi hakini kisgi ki ba mentah kabang ya nanti ban pai basanchar kampai ba kalong gasgi badap dang jingken to tengi ngisgo bayode gum kinong yalam yem dai ban snow red museum da kidong jingken to ide ban penpet yeldi lada kadai ke batai penpet yaka lada kadai ke bomdai ngin sim bakalong babiang ya cepram ta ba chakri kum u driver banyak ngalayo i ngalama yeldi haka arpu santrik bra Desember sedem arjar arpu ar ngalapun menmiet citemiet don kam kerki ban chau brio lapun cisayong romeo ambulans sayong lapun ni kabu ambulans KSU rum dandang ra darah rum driver trennya uang pada kasih Christmas tekala bagi brio yang pada kasih Christmas kam tren kasih citrik New Year tren kacimpang tekam cuma apa dari singi you tidak kan mau kipas siam ni kena ambulans kena kata tengok orang pi hak itu kisgi kipas kerpang ngala jenjau umat manga benyerap ya kawi kalau kini bat hak bakatu ngafuni way ki nang penyak ambulans ni buat jaya barang wang ba samlen nyerap manga melelei get ye jai kelong lepo kena sida hospital lakla cari semua lengon ki poisan bat ngada om pleng langi thong nak pisah po jar benit puru tre wala kaniya kam dan su tak mesti mitip lem bencakri yang tiga bahat itu sofi handai ngom pleng dei hang ni nasutuk ta perlok bedi perlok pengalan rius na menta buangan lagi mangaru dam kiwe te komta nasuk tanat bagi dak area kan te ka sob senta gawiru mentang sesinano hapo jabar awak daru ladan pembahasan pesan lak bejo sekali sob senta hang di area kan jemi ya bede berkampulan sekelang we sob senta ro ikut ke kia warlang te ka deru kanong gajinjop ke bakrau baka jabar jongi kan yo no la jong ka sob senta tinggal ayo sekali sob senta berlaya cecai bencana apa nang patau masa kawai mau kening baci pun teli menta ngila penyak cecai kan nong besar la jendap menta stang bat plino ngila yo ko sob sentar kap nong ur PHC welikon kabam la ban pli ngila dat ban pli ki doktor la ya cecai karang sken kabam pajula ban pli kat a ka laisnem menta po jinglong amel la la ban pli jagan ni kan jing sarong ni de ka e ka ba isakri yagi praprio kalau ngebagi sakriyo ngawai kecing ngebagi syam sisa beli hapon kerang nakapunta ka hal dipan kan kadai sisa ketika ambulans namar balai ho jang tay po sab sentai jungi kidan kikali kibayat te mo bat ka soyong CHC handre bang ka ambulans pat kadai gawai namar kitu kibayat te kidai tang kali pat ba akum ni mo ladang ngilek ngila ya katu kikali ro ngila dang ngipha ngila tang hapo soyong de balai palat ya ka soyong CHC ngemla deling ba kajing start jong kinong yalam kirang ba kajing ay man sim jong ki hilap ya kajing ki bala syam hang ni ahmad takadaw kilala bar kin yo ya kan ka ambulans menta kadu khadwai ngam dadon bun kan tien ban kran sngoba sumare ka kali sngoba bendan kam hok ya ka namar kan long ke kajing kerku na ka jong ndi ko mo ba mane
Mamdi kecing bakapli kin peli lagi HYC bakin pendan kampang ke HYC. Hendai kani kadi kecing mentoy bat kecing kerku nak banta upai ba upai lang jong kani kakrang area hibrok.